ke Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha ke sisa janya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon punjat kirukom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibat news nam senang kila banwan pentebit ha ke music school bat om dan jinge nak mentai ke larang baru banwan pentebit ha ke music school Beliau dan lantai. Haga wei ke jingjai tengku kali ke belajar mentah ke siteng sengi kumbah ke por si beje siteng ayai ha surok Shillong bypass ke badang hap hapo ke senong maupun ksaj Hariboy district ke wei ke kali kit umpriang ke bala penher setiap bah kala bat kemding bat hapadeng jong ketika jingkela bat kemding ketika kali kit umpriang kala radru ya ke wei ke kali rit ke ba ketika kali rit ru kala ing khonglang ha ketika jingplu jong ketika kali kit umpriang ha ketika jingja la i ba ketedem ka ba yong bat ka barben bah bat ka bala isir kai bah kala mi na ketika jaka namar ka jing pthai jong ka tangki umpenyang kat adu ba ki kali ki bedaya na ketika jaka ki lah ban sange shwa kat ba ki bor pulit pelip ding jong ka umyam police station kidang tem ya ketika ding ha ketika jingja kat adu mentang bala penmi ya kene ko khobor om syampat layo ya ke jing tip ke bati kena ha bai dei bat ka jing mensau lane ke jingja ke besungsi ya ke men sembreu Ah, nih.